Langira ab'ensikirano ba ministers aba parliament bwe tulina olwaleero abazaire baife mu bitiibwa byaimwe ba civil servants mu bitiibwa byaimwe abakulu ab'ebika komiti ya FUFA ba development partners baife abagenyi baife ab'endawulo abali wano nako olwaleero mu bitiibwa byaimwe aba security mu bitiibwa byaimwe abalangira ab'ensikirano abali wano olwaleero ate bantu bakulu nga kwotaire abalangira n'abambedda. All protocol observed. Mbalamwisa ino basebo ni banyabo. Kantwala omukisa guno okubaaniriza mu lubiri lwaife wano eigenge. Mwebale kwida, mwebalire irala. Atengezera kindi kibaleese okutoolako okucelebratinga niife ni Busoga yona yona birthday ey'emyaka 36. Mwebale ino. Kano kabonero akalaga obwegayisi kubanga olunaku olwaleero Busoga yona yona eri wano era mu bitiibwa eby'endawulo mubaakiikirira buli omu. Mwebale ino okuwulira omulanga ogw'okuba ekitole n'okuba awalala. Ate era kya mukisa ino nti emikwano gyaife egiviira eluuyi nimwe mwena mwena abawangalira mu Busoga nti tuli wano olwaleero kubanga buli muntu lwajja ng'akula abandi emikwano gikendeera aye tokayina omukisa nti kayiri mwena mwena mukaaliwo ate n'abandi beyongeireku. Mwebale ino. Tubeebaza emirimu egy'endawulo gye mukoleire Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Olw'ebiseera tidda kusobola kugyogeraku aye gyona gyona tugisiima kubanga mu myaka 10 mirimu mingi egikoleibwa abantu ab'endawulo n'ebitongole nga kwotaire ne gavumenti era twebaza gavumenti ya wagati olw'okutugemeraku n'emirimu kamaala gyekoze okuwanirira obwakyabazinga. Twebaza abazaire baife mu bitiibwa byaimwe nga bwe mbakobye nti tisobole kwogera mayina g'abantu olw'ebiseera ebigiire olw'emirimu gye mutukozeemu olw'okutukuza obulungi olw'okutuwa amagezi n'okubaawo mu biseera ebyeisanu n'ebitali byaisanu. Tubeebaza ino. Nebaza omukaire waife Right Honorable Rebecca Kadaga olw'emirimu gyakoze mu bulamu obwange, emirimu gyakoleire Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Nebaza cabinet ey'obwakyabazinga abalangira ab'ensikirano Speaker wa Busoga lukiiko n'abakiise be bamukuŋŋaanya n'abandi bonabona mu bwakyabazinga olw'emirimu egy'endawulo gye bagiire nga bakolera Busoga era nga bakaakola. Mwebale ino, mwebalire irala.
twebaza organizing committee etegeeka omukolo guno yatairemu ebiseera empiya ebiduubo okugufuula okuba omunovu. Mwebale ino, mwebalako enswiso. Ebisinga olunaku olwaleero byogereibwa omulimu ogwaife omukulu nine bantu gubaire gwakubeebaza kwida, gwakubeebaza emirimu gyemutweyungako okukolera Busoga, nakubeebaza kuba mikwano gyaife, n'okwongera okubeebaza projects ed'endawulo dekoze era nga tukabasuubiramu bingi. Kantwala omukisa guno kuba naatera omaliriza olw'ebiseera okwandula abazaire baife. Kantandike n'abalangira n'abambeeda bemerere abakulembeirwamu omulangira Prince Arnold Nadiope eyo nga ni family yange bemerere for recognition nti bebale kwida ku mukolo guno. Kuluyire nayandula abazaire abatuzaalira mama waife ne bantu tibona bemerere for recognition kida kusobola ogera maina gona gono olw'ebiseera ebigiire tubebaza emirimu gyona gyona egyemukola. Nayongera okwebazaako enswiso family eya my predecessor His Majesty eno wako Muloki abatweyunze ku lunaku olwaleero abalangira n'abambeeda. Tubebaza. Nayongera okwebaza mikwano gyaife abamu abefiiriza ebiseera abaviire kuliya abakulembeirwa Muzeyi James Ocheng yena yemere for recognition abasobole okutweyungako mu kiseera ekitono okwida. Nebaza na buli omu olw'emirimu egy'endawulo gyemukoze era twebaza Honorable Hashim Magogo olw'okutumbula ebyemizaano nti tusiima ino era tusiimira irala era ng'obwakya bazinga twida kwongera okukolera awalala nimwe tusobole okutumbula ebitone ebyaba musaayi muto. Twebaza ba civil servants mu bitiibwa byammwe olw'emirimu gyemukolera Busoga nti baire mulina egya gavumenti egibafuula bize aye mutweyungaku ate tutambuza emirimu walala. Twebaza Right Honorable Lumumba, ba Honorable Salam Musumba n'abandi bona naye mpiza balwana olwaleero n'abazirawo olw'emirimu egy'endawulo gyemukolera Busoga. Ng'amaliriza mbendeza Christmas enungi n'omwaka omuyaka ogw'emirembe Busoga okwisanya n'amaani.